Ресейде, Шимал Кавказда, тауланып içinde тамада, сүйелесе сейір тамаша. Меңе тау дейт миллет атына. Burundan belgili alanlar, бүгүнгү Карачай Малкарда, адепли намыслы адамлар миң тау тиреде жашайлар. Миңи тау, 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 миллетиме байрагым, нартлады алаланы керди бел шагаты, болсак да узакта, Нью-Йоркта, Москвада, бизни тансыклап саклайса. Күн чыккан занында Малкардан, эртенде цык-цыкла зырлайла, жырлага Карачай уяна, орайда тартады куана. Миңи тау, 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 сана жырлайт эбиз, сүйгенибизди аныйла биз билдиребиз, жайда кышта келе саңа салам бере, бирлик излейбиз миллетке. Асыллык ишлеге хазырлан, Элбрусой жашлабла кызлар, жай сайын терс колда жыйыла. Түбеше турайык таныша. Миңи тау, 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 саңа салып келгенбиз, Алла кайтсайын башыңа чабып өрлербиз, тепсербиз бир кесек, түстеп сева бизек, этмесен анга бир ишек. Миңи тау, 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 сеңе салып келгенбиз, Алла кайтсайын башыңа чабып өрлербиз, тагарбыз байраклар, ойнарбыз шахматлар. Uzun sözün kıskası Ох деп жашайып алаңла.